Tromir Thani Somni Pathum Inrin ni kan lo thleng tareng mai kan channel min lo ngai hlut saka min lo ngai thlak saktu te min lo thlir saktu te chunga lom thu kan soya chi bai kan han buk thar le cheu ani pale tunru ma hian in India ram chung le rampon khovel mi pui ngai ven thu thar te kan han ngai thale don ania o kan bultan nan Myanmar lama kan lutang o Myanmar hi sipai sarkar in tuna hian ro an la rel me kania nambil sipai te an chak viau thina ama ero chu fonglam chel tu te nge kan ti don nge ni hun an kal chho zela nambil sipai mi pui sipai te inkar in mu thiam lo na rang ten om chawa chutiang nuwa chuanin sipai lam hianin zoi in ma an han son chhole mek ni hian alanga abik takin hei sageng region ate chin state lama te mason na lian takin an ron kal chho pui le ta mekani kan thre tangin Myanmar sipai te khan sang hele somni pakhat February ni khat khan senior general min ol hanga kai ruain mi pui sarkar khan paithla ani kha Aung San Suu Kyi na ro rel na achel don le MP te laklu an ni don jing taka khanin sipai ho khan thu nei na han pong lakta vo in thlengin hei tuna sipai ro rel na hnuaya an la kun mekania mi pui han khongai thlak to viau mai Burma hi rampui mo tak mai geopolitically ngai tu chuanin le a geographically pon a omna hi apoi mo viau maya India China ten an kar che ani wang hianin an rim ron ti te pon soila dik mai ome leilung ho sakna natural resources a hiana ho sa em maya chumi zar zo thei tur le ham thana changve tur hian China hian man atangin sipai ruai tu ro rel tu te hi alo min to alo tho pui to Myanmar hian China sumpuk manga na tho infrastructure ro pui tak China chuan ron buna hei hi China ina Myanmar thau aso theina tura amman ro pui mo takani BRI project te pokan soi thina Belt and Road Initiative kalpui meka hian Myanmar lama po hianin China hian malak na lian tak kalpui India epna atana aramrem chang taka China hian Myanmar te po hian mang ania chuti lai chon India po hian China malak na hi account tar ve boka China malak na counter tur hian India hian Lukis policy atengin ek isa ataka thokin chutiang chuanin kalpui mekania chumi huang chunga chuan hei India ram chung Mizorama KMM TTP anti Kaladan multimodal transport project te an ruam manania kongpui zau tak athlur ta sengsung maya heta tuipui kong atangin Kolkata Howrah luya tang ron kal zelin tuipui kong ron zoin so ta Myanmar Rakhine state lama pakain chuta inland water ron zoin Mizoram aron lut le chutiang chu kongpui mo tak tur chu ruam manna kalmup mupania hi India ina China malak na encounter na ta na malak na lian tak zinga mi ani a economy ya Southeast Asia te atho pui na tur le chuaka pui mo tak siam tur hianin ruam manna India ho tu te hian thui tak ngai tuinan kalpui mekani chutiang chu ania chu wangin afong lam chel tu Myanmar sipai te hi India sarkar tan po han biak chiat ngot chi ani lemlo China nen competition Myanmar hian an nei meka wangin India tan po heng na athona mason na athona konga hianin mi pui sipai laman ni emo Burma sipai an ni emo India tan chon biak chiat athiang lo ve ti kha han soi ta ila hei tun haya rare earth mineral te India hian a boi pui chho ve viau ni te ponan langa hei te phei hi chu India national media te hian an puang lem lo ama ero chu Myanmar lam hianin rare earth mineral an nga viau ni asoi ani wangin malak na Kachin state lama te po akalpui ni na langa mandeu khan kantar lang to a India ne na thok dunin Kachin KIA lam te pon malak na lian tak an local pui reng ni in media than khat te pon an tarlan nge kha chunga ni wangchon Myanmar hi India tan apoi mo em ani chuti lai mek chuanin kan unaw te omna Chin state lama chuanin mi pui sipai te anin lung rol lova unaw anin dawin tunge ding chua kang kan ti thin kha hei sanele somni pakhat February ni khat atanga sipai in sarkar nan pongla ka tang khan Burma news lam hi kan puang na sa viau thina amera chura se Ukraine lamin dawna ten ron chuak le kan han pakai sana khatiang kha ania voin thlengin chu buaina chu ala kalani mi pui sipai te anin lung rol chuan Burma sipai sarkar kha keu thlumai tur le thunei na po lalet mai turang khan borok te po khan lian man viau thina amero chu fonglam chel nge tu le ral thuam lian hum tu Burma sipai sarkar chu ne hlei thei an lani lo chu ania Russia China tenen nget tak mai en sipai sarkar hian thodun na an naya ral thuam te po Russia lam hian ala supply ya indol thona te po
Burma lam hian an han lei thar boka chu tiang te chu ni ya Asia chim chakrama hian Burma hi ral thuam nei thazinga an tel ve phak hian ani chu tiang ang chu mipui sipai te hian an hmachon ania ama ero chu inlung rual na chuanin Burma sipai kulbing chu asu chim thei ti chu mitam tak ngai dan ani maro chu inlung rual na reng om talo mai ang hianin hei an han kal chhawania kan unau chin state lama te unau an han in kap rep mai thin ania keini Mizoram lama tanga kan han thlir hianin ril rual ona a una wanin dawin tunge ding chuak ti hi thudik tak ala ni rengani engwanga in kap nge engwanga una window nge ti pheizong a chin chuakin keinin kan hrevelem lo na a ral khata tanga kan lo hriat dan chuanin ZRA ti te heta mi pui sipai lam then khat te anin halviau ni te ponan langa Burma sipai lam lo tho pui ti te heta rakhain sipai lo tho pui pol la bo lo chutiang chuanin in beiton na hiya om chho zelta ka wang khan Burma sipai lam te po hian rem changa la in unau in se tuna in beiton tareng reng chu anron sutluta pop ani deuh ber tamaya ram anron lata duai mai tuna tanga rei lo te a hian India Burma in sum don na kong poimo tak helai zo khothar lam khomoi lamte triaura lamte po hi Burma sipai kota om wat lawang ti hi soi thei ta lovani Myanmar sipai te chuan Thailand ram ria om tanin thari region a matong khwa chu mi pui sipai te kuta tengin an lelet ni in tarlan ani a matong khwa hian in Thailand ne na anin sum don ton na kong pui mo tak pakhat ani a official statistica alan danin he khwa trading post kaltlang hian kumsang ni somni pathum ni li khan bung ro US dollar makte doi somni paruk point pasari man hu ve lak lu ani kumsang ni som pathum me thla khan thein se na kai roi sarkar khan tre thapata na lo hong to a ramrikal tlang hian Thailand atangin cement motorcycle le theilam chi te han la lut tlang pui nikum November thla khan kar ni chungin beina thlen nuwa sipai kuta tangin matong khwa hi Karen National Union Arm Wing chuan an la a sipai te hian lak le tumin beina po tum zani chuang zetan kalpui ni soyani anin beina hian KNU lammi le sa somni pali velan thi sipai jinga po thi engemaw zatan oma azat tak ero soilan ani lova sipai ten mawang khwa an lak let le awangin tanin thari matongkal tlangin Thailand le Myanmar chuan in sumdon na pon kalpui theidon ni in sipai media te chuan an tar lang bokani thutam tak tuna hian athleng chhome kani Myanmar lama hian sipai le mipui sipai in beina thar achuak zela keini Mizoram ramri hnailama po in beina hi aron hai tial ni in alangani sipai thu chuatar lan danin Myanmar sipai lam hianin Chin state khopakhat tonjang khua an le taboka military regime in le an thopui ethnic group thren khat te chuanin tonjang khua hi an capture ni in an soya hi strategic town poimo takania Chin state marlama chuanin khopoimo tak pakhatania India border a tlangkong poimo tak omna ani Zomi Revolutionary Army ZRA le ethnic Zomi Revolutionary Army ZRA ethnic Zomi nationalist group te chuan junta sipayan thopuya hin china kan soikhani Burma sipai thopui tu te ZRA han ni a chung te chuanin ni thumlai mai be puyan thla ka tonjang khua hi tun thole ni khan an lata ni soi ani local source thren khatin an tarlan danin in beina lian taka chuaka Burma sipai tele ZRA lam hian sipai tam takan ron deploya he be pui thlaknan hian ni thum zat hunan manga Burma lam hian Air Force te po an ron tho chua pui ni soi ani sipai hlom pui chu tonjang lama an lut chawa in beina lian taka kala tidim chim lam le chikha marlama tangin be pui thlangna te po an kal chho bokani chuteng chuan in beina lian tak hi tun hnaya chuak chho mol mai tonjang khwa hi sipai le an thopui ZRA te hian hun hi atangin an lu chua an beya air support a boka sipai lam hian drone an manga warpen tam tak an mang bok ne soi ani chutiang chuanin tlaidar thum thole ni khan mipui sipai te anin withdraw ne soi ania anuwa khodai fema in beina ero ala chua chhun jom zel bokani me ni som pakhata tang khan tidim lama hian Burma sipai zaruka tanga zariat vel an lut chhonia soi ani bok tonjang khwa le a che vel ko rang a hianin beiton na athleng ni in kan thulak na te chuan an tar langa mitam tak civil laumang ang in son chuak tam takan oma an sahimnan tlang lam panga khua te han pan chhonia soi ania tuna hian in displaced village lom janglama hianin mitam takan lut chhobok ne soi ani mi puite chu ti luina hmanga hno chuan ni thu media than khat te chuan an tar lang bokani helai tonjang khua hi
Chin National Army Zo Army le Chinland Defense Force ten Mei sang hele somni pali khan an la a anop zuya tuna hianin ZRA le Burma Sipai thok dun chuan an ron la let ta ani ole khatiang khania tuna tanga rei lote a hianin India ramri triau ralok te po hi Burma Sipai kuta lawang ti soi thei ta lawa athan chu unaw anin do miawa ZRA te po hi zo na thla kangin kaini chuan kan nga ya zomi Revolutionary Army an nia maro chu Burma Sipai laman thopui thung ania an buaina le engen thopui chan khatiang an political thila kha chu kainin kan hreve phak lem lova kan hriat china chu unaw anin dowa chu wangin an kephe aswalta ni chu wangin an ram hi an chan chho zel ti na ania engpo chu ni sela enge thleng zel don kan nga chang zel don nia o tun ha US le Cuba chungchang a boruak thar an oma Venezuela president ten upa US sipai tena an man hu khan US chuan Venezuela chu Cuba hne na oil supply to lo tur khan an ti a Cuba hne na oil supply tumram engamas hatte po US sian rek atuma chutiang ani wang chuan Cuba hne na oil supply ngam anom lo ani kha harsat na lian tak Cuba hian an to ka oil lama harsat na lian takan to ka ni chumi hnuwa chuanin Cuba hian Russia le China Iran atangin drone engamozat ala lu tani ti in US chuan an pu boka Cuba lam chuanin military operation Cuba hne na US in nei atuma wangin adot phua chop mai ni tin an pu ve boka ni chutiang chuan in beiton na tongkama in beiton na lian tak le borok so sang taka om ani kha chuti lai mek chuan US sian in Cuba ram hruai tu hlui Raul Castro chu kum sang zo sum ko peruka Cuba le Florida in kar thlok tho thaina pahni ka thlak ani chungchanga America mi te thatuma phiaru le poi khoina dang thlen tu a pu in thu boya siam saka khathil thenga khan Cuban American palian thi ani kha nilani khan US Justice Department chuan in kumsum ko palimi ni to Raul Castro la ka thu boya siam sak thu puangin US mi thatuma phiaruk te tual thale akai hnoi thona ka thlak na in nam hnoi apu ani Castro ba ga hian midang pali thu boi siam sakan ni bok o Hormuz Strait buaina halapun lun chhozela US Iran hian in biak na tuna hian an nei meka deal te po soiri kan emaro chu nimin loka Iran Supreme Leaderin enriched uranium chuan in Iran a chuasan don lo ti in ballistic missile program an kalpui mek ti top tum lo ang hoi zong in Mustafa Khamenei he tong chuak ani kha chu wangin inram na hian nei theingu ta mo chu ti in mitam tak chuan kan thlir mek chu ani hi heti lai hian a thian ram te ta ne ro Iran hian Hormuz Strait a long engamazat ala kaltlang tir ve zel bok long som ni parukin Hormuz an paltlang ti Iran chuan an soya Iran Islamic Revolutionary Guard lam chuan in longsom ni parukin Hormuz Strait a kaltlang nila ni khan a kaltlang ti soya tien nimin zirtop ni po khan long engamazat in Hormuz Strait hi paltlang le bok kumin February ni somni pare te US le Israel in Iran an be nuwa Iran hian Strait of Hormuz ya kharjui ve ngala ni kha hemun hi khovel ho patui kongpoi mo energy phur chhuana hmun nga a thena hmun khatatling pha kani United Nations Noya Food and Agriculture Organization FAO chuan Strait hi kharchun zom zelani chuan tharuka tanga thasom pani chungin khovel huwa pin cholam chi man na satakina san pha theidon ni nan soi Strait danani rei to awangin energy market lamchau ni lovin agri food system lam thlengina ngong to ani Trump chuanin Iran nena inrem na siam tuma in biak na chuan ma ason zel te soi thunga hemirual hian Iran chu inrem na siam adu lawani chuan sipai chakna manga beichun zom ngala ni don thua soi bokani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan chang let ngalin in dawna a thleng le ani chuan US Israel rin phak bakin an chedon thil maka thleng don ani ati IRGC point Iran chu be ani le chuan buaina chu West Asia chau ni lovin apon lam thlengin ngong lian taka thleng don in a soi ve boka Hormuz Strait kaltlang longzinga hian Asia lam a kaltur Iraq oil barrel magdoi ruk phurtu super tanker pahnia tela Strait a hian South Korea pantur Kuwait oil phur super tanker po tel nia soi ani ole puantur kan nga viau na chungin tukin chu khati china kan handu tok maya nga ni zan lama thil thleng thar puan lo tam tak kan naya Gulf Bial buena thulian tham tak tak te po puantur om dam te kan omani chuan voin tlai lama ti chuan tum le anga